So the Meghalaya recently, the Meghalaya and Assam government are jointly working on to resolve the long-pending border issue once and for all. Kusilatum tisik sedang gomlo pen by adopting non-market controversial the Inunelo give and take policy by which it has created fear and concerns in the minds of the people of Karbi Anglong that the land belong to us. Re tumalong leya bangke non bangke la so give and take policy along. Re tum juima mate undede jima pula so kapiri la son akamat the kolong mate any kind of relocation or remapping could occur in the days ahead. La son da matha the policy not only la bangke interstate banglo interstate to kali tumlo inter district alam ta duko also adu ya holong ta si also alam long ta one of the major topic kudeta hinone that needs to be talked and discussed about it in such platforms. So why, where and how things going to work, this burning topic must be well considered and analyzed. Lalo is joining on the panel to share thoughts, ideas, opinions, as well as measures to resolve border issue. We have our esteemed panelists from APHLC, Antong Intigator, he is the spokesperson of APHLC. Cardo. And then we also have Daniel Teron, Publicity Secretary, ASDC. Vidya Singh Rongpi, Convener, IT Cell, BJP East Karbi Anglong. And we have in our midst from Umkhirmi, border inhabitant, Mr. Morningstar Terang. So, alang tumpensi kini kenang sot border alam buthak chingwai pon policy aprangsi karju gangtung kelanlo atopik mata border bangke Karbi Anglong border lo si not an inch will be given to anyone. Kuge tum chethan bom lo si ai chat nat tai tum dang han yun e ba pipi si chethan lo si lage fake or fiction mate a hokpet ma mate kapahan chat kapacoba la si aprangsi labang solam bangke tum ruling government atum si do bom si ruling government atum ahin pensini arjun tum lo si akhai Vidya Singh Rongpi alang lipansi labang solam bang arju kaprang la. So good evening to all of you. And first of all, before speaking about these border issues, I would like to appreciate and congratulate this team Karbi Anglong today media group for such a successful arrangement, because I have been attending their program not only this time. In last year, I participated their program at Langkai Festival at Langkaijan. Before that also, I took part at the Farmer Group Center, I think. I remember. So, nasi lahilo alam ke nilitum may meeting long kaninji pukali fake. Dak kitok do fake or fiction palam acquisition masih wangde na aku wangwi. BJP party la BJP government jitu ki claim ke dam longle phelang hala ila place alam pulo jati mati bheti pa la bangke nilitum compromise kori re even an inch in prim take along le hita nilitum padam de Karbi Anglong long le non give and take po alam sitame nilitum dake nilitum ke general district kali. Now don't shout, let us be polite. I request you not to make such a human crime. Let us be polite. No, I wouldn't interfere when your spokesperson will be speaking. So please be polite. Let us be wise, because we are our thinking is above than those who are living at village now. We are qualified. All of us are qualified. So let us be wise. Let us be polite. I won't shout. I will say the fact. I won't make any fabrication regarding border issues. I will say that when our district was created, the 10,434 square kilometer, East Karbi Anglong part, that is 7,399 square kilometer, and West Karbi Anglong, it is 3,035 square kilometer. Altogether, 10,434 square kilometer, and it is, as of now, it is intact, and it will be intact. Cerolo sa labang ke opening remarks lang po si padingong nelo si alang lihin pen pulo BJP hin pen pulo lage hokpet lo lage dothip po si pulo la si la solong
Mama aku dam tu na. It is not the version which has been spoken by only CM Tuliram Ronghang sir. It is a record. You will see. I will reflect. Choro la sa. Ku nili dung het kedu ASDC pen representative ke hai Daniel Teron arang di pansi apol pitulo. La so kutha ahok ma mate chobai ma la pen itum non puda sorting tu tim ma. Pen ti het pen opening. Karbiang Long today summit nei Kacaripon apan kakondak apa apan tandili Curulo lapen Karbiang Long today as a whole apan tandili Curulo SSC party panta la sobar side nang ipi ponopot lapen dak kacetongan penalis do ruling party pen BJP atum tadu lapen ha hoi pen Morning Star Terang nili tu majer ding kloipen cicini tumi pini le cicini gali majer ding kloipen MCSon nili tum cedam cebang pun lapen APSL spokesman angtong ben nili face to face cengki kepin lah nili ajer ding kloi aprang heman cedam bom anak dum behek lang heman cedam bom nasi nili lengalam masih nengye po English ko bang ke nang litum ke thek utai ne lagi English ta thek thek na se lengalam masih nengye rong po ne English ta thek thek lap pen ke English soi nanya hut ta tu seta English thuong da chok che phep prup nanya hut ta tu seta che phep tu prup ong da chep lak de ne litum ke càng nek soi si kisar lo kecemar kot lo si kisar lo nah siapa nama ke mupen ruling party BJP pentan ningje lo ye inci sita pipi si laptum malam tan di krot lapen bisas pen majok amunita PG po bangke Karbiang Long arap tungge mata tebon Karbiatum ana bangke men akejoi pidaji po bangke mata te lase nelihin bangke lahan lo kipu dan bangke molom ajer kidinga discussion hot ko pema kan ye pon nai Choro la sa. ni ye pon neli Choro lo. nala Lasi non bangke tum along EPHLC spokesperson do langli inti sangko pansi labang so kutha opening remarks papi pansi portulo. Alam ke jai jitum do apan kardom lapendak kecetom kado kebe panta kardom bajirno si ahoy alam pulutang te nili kudami bangke longle alam no si longle alam pulutang te ha ilitum along ri ha ahoy long ta longle lo lapen itum methang long ri arlo ta longle lo da si longle ke kon pulutang te ha ahoy non itum long ri arlo non ke kon lo si josemet non pini bangke ahoy alam pot ilitum bang mang hutume melo non bangke ala mohet ki pu bangke inchi si matela chujeng badjir sita itum kapregadet panke piuni polo aning bang matha ta hai ping tung te bang ni da don duni sita ping tung te mane bang charai bom lo kang tung te sita bang charai bom lo halalo alam bang ke hempe ke ar i lo sita hang he der lo halalo ma ke prega bang kar i pen ke hang he ki ping tung te pen bang charai bom da ke prega to kok lo mati alam bang ke lasi nona bangke CM Tuliram Ronghang ke hai pen ke tham pon thu bangke Karbiang Long along le hok peda bangke 10,434 suri kera pharu pe thong kera pri square kilometer do pusipulo sitame nona bang pun pame ma bat krak pusuri ke si bang le kai pun lage ko pumati nili po patai lo long le ka jingjok jilo nili hema higita pining ciri polo muninga ciri posido pola jingjok jilo lagi kacing jogi pulo tang dia bangalong di cerai nang kok pun ini lasi non herjong dak mukro long non herjong alam kisita melata athe pi alam ke ahok lo theng pi ke chong alam be si polo sita ahok pet alam ke la ka ahoy alam ki mati athe ma dake pi ni pena pele dak itum kache pho poli ahoy alam ki athe ma hala tum sita me puna ki lu chok haya bage kopia ning thin lo athe ma ni tum along rilang ni le tum theng pi theng prang abote ko solang pu kache ma thara ko ang thin ke do posi bang hai lo la pen chief minister ang hoben na bare lo la ke best
gente hius kuning ye lo Ya, bangke itulah bangga. Mau anak hidam tenang lesi lagi ceng bangga lesi ahok mah coba emang pula song deng si dupo si lan le lah bang pajuna lesi tumlong ahoy ben kewang do terang sangho alang li himpen sampai tiek ben lagi ceng si labang soi tung kar biang long along li ahoy long ahoy itu abinong lah kaya ting si doma mati gosong lah tiek ben lagi ceng si alam cepak lain man si cuning rida. Pilihan ni ladak di fu along la sona Mei retik pon pate ka organize pon Karbiang long today pate summit buka patik pon akorte injir pate akti matum paneli churu pik la paneli neng sampik nili ke pinian pinang la sona Mei lo na chitong dungke ingnik meme tadu John ham me tadu la pusene ligi po isine liga chi hok pore da bangke nelige Meghalaya long si educated tek anta tek pik polam we sita tek anta hanat pen si tek tulo hala tum tala sona me long ke election hutsi ko la candidate a party tin pena candidate sa tum banta hang si piniar nia son lam pachi choy batik di sore pachi pisore pinian mita la son a step kan pon take pon di churu pilo la si a hoy lama bang ke nili ke administrator takali ki plak take bang takali ki hang dun take bang takali pidun take bang takali hang ta take pi ta take nili ga hok perlom kenya ro sor binolo mupen itu masa ya gathar gitan 1952 penlo la masa kene Karbiang long council along batela shiksha do la phanki kaphango puge nelige 15 February 1952 seneli mang thega banglo mo neliga yun long pen ke nelia hailo mala ho pu sita nelige neli mang thega ni kalo le 15 February 1952 peningan nili ningkan soksi kebra cikluyon kep nang le kan lo la si bordar la mo puthak ke kaning yedam weret hegie bang non opening huda bang la an yedam thik thade tahai council asor bate ruling party atum bate afrang party at ruling atum sitame kaning ye ke la pulo inchi sita kan biang long ke aka break akhe phan ke epi thik the la kene lita aridun long lor lo ilitung ke cinghon Dr. Turiram ter rong hang ilitu masih embo kan biang long galang li ake chulo tarik inkorener Cape June 2019 lakhan ilitu ma rong masih kaning jelo alang li de hotot malo mane council team ke wanghut nilita hala dak dudun alang li puga puilo inchi sita ka prega khe phan ke piun lasi yong sila pohok prote nili ke chok lo sita nili ke bordar ke do posi ka phire tadu ka chihok tadu la pusona yulong te chihok po Coro lo sa chumang atum na son man lewang tuna labang solam bang man lewang tuna oi non margelanda chopo Acha. man lewang tuna lasi non marke BJP atum si ruling dobong posilan tuman si aju tuna ko lipo lasi mo penda pulo itu ma along le ahoy bangke husot pensi well demarcated lo do lo thak lage chokwe lo pulo pobit sta ko piposi non puani anta alam ki klang bom titi made lage pine political agenda ma made la political benefit apan ma polason pine arloben joy pena kimang do ajoy nisi lopson adu hoy long lopson alam ki baklang bom pen election chepahai ponji lopson akimang ta son ta duma made la sopen made ka project ka sik ta duma la ta chining tung duk la si ruling government duma se ajung tung lo piposi labang so alam ki do wer ma la pen alam ki ke pang sampa media phan
upia bidi ben si claim pu ke sik sedang bom non present time doma ji hek ben ang pan se appropriate. Mu pen chetan lo la 10,434 square kilometer pu jitu along lasa area along le boundary jitu notification 1951 13 April ni paklang order number la hello TAD/R/31/50/151 la sot teng pen jitu boundary la bangke cerai TV pan mu ni mu hel jong tan ni lipulo ke damtang Chuning along ason pu Nagaland border pen along iti Kathali halang kaijan nale Kathali ason taxi ke dorkar pulong te tuliram long hang ke cari Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong lapen ke BJP Board East and West District Committee niltum singwai bom pen ke penang ana decision niltum enlo border along le ke cirai bangke niltum intonte pen ke mopen ajak tum hoitu ka phere phone dota hai give and take policy sitame plain general district tum along bang un deta hai give and take pulon tisida da ka magel tum ke six schedule area tamle Autonomous council fan RJP pin ke Assam government e claim play pen council pen bang ke lahelo je aprang pen tum phanang ke pek a boundary jitu border along jitu amuk hola so anglong hala so lang ro hello hoi pu hala so a hoya teng pen tum chirai dum chidi bang jitu ki theglong pu Nagaland border na tutalason pen inter district hala pu border Gulahat nani pentat ili tum Karbi Anglong along le hoitu development akam ajak nang claim lu theglong lu mu pen alang lagi pu 2019 anekan kirmi pu de CM ke dahun nilita dun ha tang alang roi andun Meghalaya police tum pen pu chipe proof jong lo nilita dun la seuta si hala soteng si humri dam lo peget arona jit ahoy adui alam kachipu pulorang te lake hele ke si abaret pen lake choita kali athima mo legal process ak dami lake lasi jetia legal process long dam lo pelong te nale tum APSLC workers tum sitame penangan legal process legal procedure ke sini tum penang do pu nali tum ta sipulo nali tum ta nang theonong lo social media platform lo lasi nali tum ta chini ta hai border alam jetia ni court long dam lo pelong te aprang demarcation at tek si humri ji no lapi Meghalaya sor pul nangi kim pomalang tum lake ni tum along le alang tum ka sipu ke lage hadake accept se lasi non hoitu Meghalaya chief minister Nelikata la sipuer te bonda sa nang pasiksa kon delo yo sa block 1 block 2 bang ke nang chi Hong Kong people ni laba alang tum lake alang tum apan hala suhut kithan avivi than rong pot la bangke la si hala da block 1 block 2 kamdulia na thula si nilituma government non ke state university hadak sikim poke border along leke chirai pang lake hadak sikim po non thik la sang thak pu lam ding la thua hoi pen la put hala Dimapur na thua hoi penang adi long thom nya adim baget kopilo ke ponai pala ke solar plant hala pula langkai jang na thule airport ke salam po posang thak solar plant ka selami apan already bani ki thik thak elot pangcheng da po la bangai nang litum hanang than da lo nang litum akam ta theklong po lake border ke chirai apan lo border along yung si scheme ke dengde polong te bangramai ke lage bang kopini han nang kiri bat thing nang pani sia son thei pia chohu pen cheng lo hotu bang ta hai lo choro lo sa apenget government ke charia tum sing chini lo nangli tum ke chari long le pin la asi experience long le la masi nahang du jula song kali now you are yet to experience it is not an easy walk it is not a child play so try to be patient so bang tu na la solo PSLC akhir ban kali han serong ke chulong le penang masih ke thori ka dog ne chini pu kali dei ke han serong chulong le penang ke thori chini lo lasi non cari long le penang masih kosong son ne ka cari ning polam bang kali muthe ka cari bang mesen nei rara tu kato ko beran ke cari long le penang tema sita me hala rata good governance mate tum ala security bang a iduk mate a hoile donon arule donon sita me kai ki ta me abi phunei pola sokar ibang do lapen amo mo heki pu give and take policy long ka phire tap ang po apon ke tan polam long ni tharun tung lasi alang li pulo ningkan farok ke sirkera phokerai se ningkan hala sot konat si ahoi ka siri ma hala soteng si bang posi pulo la bang edi dira don don sitala ethibe le lain kali non hejong regional committee ke seng la pen dak long crit thro
long krip trok si ahoy adu alam long kache phu kache tonte alam do pulo la si dak ingdeng hini bilo la so give and take policy long la si la ing gre hini adu bangke thak dak si first phase second phase bilo first phase along bangke cingkita ngalo itu phone dalo non second phase along bangke itu malam tali dampo la si dak bangke halai historical perspective there like lain ke dak do thulang bang pilo ethnicity of the local population hala so ahoy dui long komat si komara khe tum si kidoma pang badam no pulutang de non bisarlam hala ilitum along ria runote ma sitame hala daga bangke ilitum khele ke do kali pulutang te hala pu dun juita hai la so bangta do ko lo dak la penda do thulang people's will hala dak jongsi kaprek amuni da tum si doko la pen hala so muni tumbang ke kar biang long lu bang ke dodun tung telo hala pu si dodun tung no pulutang te hala pu dun juita hai nata ison kedi la pendo thulang administrative convenience la silake hala kachari ki joy kg afan jong si hala pu na pen na kachari si joy muchot ji pulutang te hala pu dun juita hai la so kata hai bang ke nona bang ke pheri me no la si rara tu bangke laso give and take policy long ke ka phere tab apon ke tan pu bangke la ke chok chi lagi ka phere nei ngathi to ko non block 1 and block 2 ta nang ke hang ping ding ke mati nang ke hang su gali ke hang ping ding la pen chief minister a methang ho pen si barlo meghalaya chief minister konrad sang ma pen pan si mukro along alam ki pen ke la ke meghalaya along dia lo si dopu la pen pu asam chief minister bang da pulo la pu bang ka kar beskar biang long alo si dopu la si chief minister to mang bong si la solam ka che tonte donu pulo tangte la bang ke dake lam ti lam pong ke do vek lo ke la pen isi bang pilo a hoy lam ki long bang ke lam ki nang ke cheng bang ke non alang li tum phan koi het polam kali ke dam tang tum han koi het polam kali la bang ke ka to ge ka chali ning alam a hoy ka siri cheng hu de bang ke lam ki ke cheng ke hala so hoy long bang ke hala so ke ing nam sai se ma si hala so ke a hoy dak he lo pu jong klok chon lo sitame a phi bang ke pejo pen ningkan ke bing koi thong ke ba phi bang ke munit tum hem ka chi kim dam pang cheng lo an ke hala sut ka siri konat ne ka siri le bang chi ne lo non hem ki kim cheng lo pojo a prang dak hena kim ki non nang kim de lo an ke dak ka phiri na pang cheng po la si non li hin pen isi kamat hala ka do we phan a hoy non chingki pom lo a hoy ka siri tang lo prutang te hala bordering areas a hoy long bang ke ilitum hem ka chi kim la pen ka ching thur ammu ke dasik lem dam phit nei klem am phit nei kali pulutang te dak siri lo pangkri tuve morning kaning koi thongke phisi towar salam dam po hem kim dam po pu bang ke plang belo lake hala ke dir chok ko lake So nangli la so teng pulote la adu ya hoy long ke do arat tumang thur nang po ing thur nang po non ke alang li methang viral video e chido alang li tum hala pu rong ka chi kim ke ningkan pharu ke le po sita picha tobar po arlong tobar chomat dang lelang pu alang li ning bang ke theklong hor lo tobar sia kimi chomat dang lelang che hala ahoy na thuye tum jong sila son ka ching thur amo kim dam di pulutang de kosom si hada ka che pang tang poloke non hala pu ben ke bang long re bang ke hithi kulat business theng pi ke plak pen ke cheng lok hala pu ini tum ahoy na si ke klem ke ong hala pu da ke la si hala da ke bang hemi kim ga pyong chan ong po athema munit munora tum ke konar lo hem ka chi kim ro chi kim ke ong ke la ke kar bi tum lun barin ong da to lo rong ki malun pu konat ma me lang ke long ke joy ke konar ma ke do ke tha ke joy ke hala da si rong kim dam po rong ki malun arjulu de chini po la si hada abar sai melote il tum dak rong ki kim tha da ke chan mu chot po la pen cherai ko un po kapreng deng wang thunang la si non mat ke la dak pen tum theng among lo pulote adu ya hoy long ke do arat tuman ing thur nang po lain lo si itum adu ya hoy ke charai ko misia to wa lo si la so long tum ARGC ben tang tum pen ko pini ke thanun ji mate paklang nun ji ki pitri do tang ko te to mane la hoy la ma chini pamen ai sensitive week la se ka doi hana ni lichuni gri a hormu bang chini pamen ai a hoy pulote boundary pulote dak ilitu ma context bang ke hini a hoy du isi ke interstate boundary ihi Meghalaya pen ihi Nagaland pen la pen plain district pen a hoy inter district la pen inter district a hoy ka kila ye phana bang ke la ke governor consent duvik ne lage 6 long skitok la pen governor constitutional long ke tok nama bang ke iltum chini sigimelo la ke governor phan kali
award sekitok cak laki konstitusional laki sorkar akan state government akan sikit pudak cabinet akan sikit pudak sialam lasi non ilitum megaloi pen konteks alama bangke laki kongres sangma pen Hemonto Biswa Sharma bahinnya chief minister cikroi lo tahai tan nelitum ACC pen kopi oposi give and take policy nelitum kroi people say why do we oppose kopi oposi nelitum ko oppose ta oppose bangke ye nelitum ki kroi bangke lahem lo nelitum atomo bangke 1951 sorkar government atau notification ateng si nelitum ke piniar ni anta tulang ajak ciblang lo so teng si dunai pusi nelitum pulo lapen Meghalaya sorkar 1951 a notification si ki kroi pusi 1952 district council amhang thek rapet lo medikado weta 62 halang sutala so teng sela tum ta kroi lo 1969 Meghalaya autonomous state की क्रेड होता लातुम ब्लॉक 1 and ब्लॉक 2 नचे हंग हेके 1971 नॉर्थ ईस्ट करी ऑर्गेनाइज हुट मेघालय ऑटोनोमस स्टेट पेन सेपरेट स्टेट का कन्वर्ट होता लातुम क्रोय के tapi pot tumi dik latum ning yese la bangke mopen ka chathana lam lo isi bangke ilitum pune election na issue chok ilitum pune this is not only an election issue Meghalaya arada phat Meghalaya sor phat latum conscious effort do Meghalaya sor det kali Nagaland sor kadu plain district sor kadu nang litum chini na langkaya nang litum mopen langkayan putapulo langkaya na sor phana nili theklong langkaya nang lo aside ta isia polling station avadet lo nang litum map aban lang pulo ke nang litum theklong yi sarker bero nang litum chekon mu ba sarker be polling station piniar dia avadet lo neli henlo ada forest gate ki bidang ba piniar ni avadet lo cultural hall ki kim dama bang lo LP school hem ki kim dama bang lo tu war ki boy dama bang lo neli tu melo halang swa a polling station piniar ni avi arong ta velo arata velo nakat lo lasi latum conscious effort to election alam det kali latum Meghalaya sorke budget along takine pot lasi khanduli along nang latum thek nam loi ke khanduli la karbiang long nang ki dai along ba si chuma arong nang kim hu ham Meghalaya lo bang ke latum chuma arong ave nang liteng pulote ante conscious effort pulote la nang kecherai ko conscious effort oh kachirai dulo not only an election issue latum scheme na duke ahoy gane ya pha lasi langsung counter ya pansi nelutum ACCR ni ke border development apan 10% every department net lo kan nelutum ke tuwar ki boy school hem ki kim cultural hall aka preka ta lasi non nelutum demand ke siapa pan nelutum pudam nang litam nep non year magdo budget along nep pulote men kosong se badak development claim nam thekpo non neli ajir ding hoy la sa porang pitu ako aporang pipe pulo ke tam dipo aporta enhance tapi nini ningjana mane constitutional lam kito ninge tab ninge phuke chokche article 3 India constitution article 3 B C D pohita ada ofisi kito nang tha audience pento panelis setum kali nang tha ofisi kito otherwise nang huri dunri 6 idul kali gobe kali nang li ninge paka kam ya That's right. labak cepatan ni donjo Kali nang lisi kau. Kali. Tenang. ha Kali actually Please come. he made a mistake. Alang li rap pen kasi kinai bang ali lumate. Oh, ASDC have got their representative. IPHC tab dulu. Las itum cingkina nal hapu pen getrek ninga kenang bilu lagi. don't interfere I'm not interfering. bilo na kan disturbin kena pena point le bang ni nang jumati Ale pointing je non. kasi lasi hada kipu parlemen me by law pusipu hada ka bangke nang hang dun juri ne dam jui na tu ma ho chela alam chini ne na tu thang alam chini ne la na tu a hoi lam na chu patai dun ri nang ne gun chori I know you all ne nang chini
dam tunang sir. Point. Lasi ada si kala sonsi keto. Lasi kongres sang mapen Hemanto Biswa Sarma ke ahoy larune parlimen along bill pon metik ek ciplang metik. Six itu lalu telah seketo gubernur Bali Parjunang Intar District seta. Lasi pini Meghalaya High Court pen order pian lo keho. Majok tame Assam pen Meghalaya ahoy lạt lòng lệ February tarik sokan pini High Court order pian lo. Nelitum lahai kadowe chini ahoy damlo ahoy long program na lo tak preka chatan lasi nelitum we are the only party to bring the notice of the central government nelitum lasi central cabinet minister pen nelitum memorandum pilam lo ke nelitum give and take policy kore athia asa